зал ожидания бір сағат отырамыз, 3 сағат бойы темекі тартпаймыз ғой деп отырдық. Темекі тартып алып ішке бардық, регистрация өтіне жатсақ. В смысле бесплатно? Ну, я такой таксист. Какой таксист? Бесплатно довезу. Не поняла. Юмор вообще. Ну ты же понимаешь, что сегодня типа не 1000 будет, а 1500. Я говорю, чего? Отырғаннан кейін айтып жатыр. Да. Да, вы что? Так перечисли меня, если что. Да, окей. Еркен азды күлкің, асыл маржаным, шұғылалы нұрлы жарқын жанарың. Құлпырасың гүлдей сұлусың, бой жеткен жайма шуақ күндей жайнап ажарың. Мұңдыр алған тал шыбықтай, мөлдіреген таңғы шықтай, мөлдіреген таңғы шықтай, сұлу бой жеткен. Ақ қанаты арманым сен, жүрегімнің аңсары сен, жүрегімнің аңсары сен, сұлу бой жеткен. Ассалаумағалейкум, құрметті де қадірменді ПТК арнасының көрермендері. Атырау қаласына келіп жеттік. Атырау қаласында енді бұл жақта жаңағыдай мұнай үшін байлар ғой, енді бұлайынша считается ғой. Гелен Ваген алып алдық, достар, прикиньте, арендаға Гелен Ваген алып. Гелен Вагенмен таксовкаға шығып жатыр. Мінеке достар, көрсетіп жіберейік. Арсыңдаршы. Ассалаумағалейкум. Яндекс па? Қалайсыздар? Амансыз? Аллаға шүкір, өзіңіз қалай жақсысыз ба? Аллаға аман есенбіз. Bir zatımızı tasarruf edip sodan geri әкеліп адреске. Телефонға соғып пакетімізді ұмытып кеттім. Мен оны ұмытып кеттім, пакетті қалып қойған. Мен жұмысқа бара жатқан адаммын ғой. Тамақ алып тасимын ғайбетке. Тастап кетіппін дейді пакетімді. Кетіп қалыппын. Соған артқа қарасам пакет жатыр дейді. Соған сол адреске келіп тұрмын, сіздің пакетіңіз сияқты сізді соңға әкеліп тастадым деп сөйлейді маған. Сондай. Сондай қызық болды. Өзім ұмытып кеткенмін ол пакетті. Қалып қойған. Жақсы болған ғой да. Мен сияқты жақсы таксист қойған ғой. Иә. Күні кеше болды, менде бір айжарым болды. Неге барып келдім? Грузияға. Соны Атырау Кутаиси ұшатын болды. Сағат дейтін 2-де ұшатын болды. Соны регистрация жасап қойдық жалпы онлайн. Соны ішке бара такси мұны бажам бар қасымда. Мен де сумкамды артқа салдым. Бажам дейтін кішкене шустырлау қысықтау. Әр нәрсені өзің бір тиянақты ойлайтын болып тұр. Өзің қолына алып алдым. Мен артқа салып алдым. Әңгімені бағанағыдай алдап отырмын, жеріп кеттім да түсіп қалдық таксиден. Шықтық, ойдай шығып темекіні тұтаттық та, пока темекі тартып қой қазір. Зал ожидания барамыз, түскенше 2 сағат ұшамыз, зал ожидания 1 сағат отырамыз, 3 сағат бойы темекі тартпаймыз ғой деп отырдық. Темекі тартып алып ішке бардық, регистрация өтіне жатсақ, қолымда сумка жоқ бар ғой. Ё-моё. Енді бәрі немнің паспорттың бәрі сумкада, сумкаға салып қойдым. Келіншегім сумкаға салып беріп жүрдім. Мә, не істейміз? Қайтадан қопар. Ана несі шықпайды. Аты шықпайды ананың бар. Иә, таксистің бар, маған не істейсің? Бажам білет, оның алдында соққан екен бажам маған. Қан келіп тұрмын деп бажам паразаны тұрады. Соны соғып, қайтадан соғып, ол ештеңе білмейді. Ол тағы да бір заказ алып қойған. Соны әкеліп тастады, шыны керек бар ғой. Әкеліп тастады. Нұрсая дейтін Шамодан бар, аэропортта ондай көп уақыт қашым, бір 3 километр деп. Сол жерден бір әкеліп тастаған уақыт болды. Күні кеше болды, осы мана әпкем айтып отырғанда есіме түсіп кетіп отыр. Как там погода? Отлично. У вас есть история про таксиста? Интересная история. Если расскажете, я вас бесплатно довезу. Нет. Меня в 9 классе выгнали из школы. Почему? Да, я там косячился здесь. Не ходил на уроки. Короче, в 9 классе у меня, одноклассник был. Жантас. Вот он бесил меня конкретно. Пацан беспонтовый был, короче. В один день, я принес в школу лягушку, лягушку живую. И положил учительнице в сумку, Майханова учительница была у меня. Классная пробовала. И потом я положил в сумку учительницы лягушку. И, в общем, да, сижу на уроке.
И апай приходит, и открывает, и испугалась. Хайбай, там директора позвали. Ау-мау, и потом выгнали из школы. Подпишись на меня, если что. Да, окей. Сзади прочь. Уалейкум ассалам. Не, номер айтасыз Каспийдің. Каспий номер айтпаймын, нормально. Қызың ба? Иә. Болды, нормально. Тегін әкеліп тастап отыр. Серьезно? Мына алып қойыңыз. Болды. Рахмет аға. Смело. Машина базар жоқ. Болды, рахмет. Құрметті достар, біздің ПТК таксопаркқа тіркелу үшін 8708-050-55-77 номеріне хабарлассаңыз, оператор қыздар сіздерді тіркеп жіберетін болады. Ай, бачу, ай, голова. Абайлаңыз. Мына жағына отырыңыз. Негізінде сізді камера түсіреді. А, все хорошо. Я как раз накрашенная. Менде орысшаға акцент қой. Сізде қазақшаға акцент. Енді қалай болады? Слава богу, все хорошо, да, спасибо. Разахал болсын. Бірге болсын. Қызық бір история. Мен сізді на адреске дейін тегін апарып тастаймын. Хорошо, ладно. Ну, смотрите, есть несколько историй. Есть... Несколько болса, несколькісін айта берсеңіз болады. Какую категорию выбираете? То есть сізде категориясымен ба? Да. Ёшки-матрешки наңғара. Так, категория первая, значит, грубость называется. Ага. Категория вторая, ахашки называется. Ағашки? Да. Мгм. А категория третья, виды транспорта. Ох ты. Короче, мен жай жүріп барайын, сіз не істеп едіңіз? Все рассказали. Бәрін айтып берсеңізші бір. Начнем с грубости. Давайте. Так как я разговариваю на русском языке, Мгм. многие люди это не воспринимают. Вот. Сейчас я к этому спокойно уже отношусь. Мне было лет 17, я заказала такси Мгм. с одной точки до другой, и меня просто выкинули из такси. Выкинули? Да. Почему? Я, когда захожу в такси, я говорю: здравствуйте, добрый день, вы до туда доедете? Потому что могу перепутать машину. Ага. Мне говорят: салам алейкум, Ага. типа я. Но мужчина был в такой кожанке, и он, видимо, ему не понравилось. Он спросил, почему я разговариваю на русском. Я ему объяснила. Он открыл мою дверь, протянулся, открыл дверь и просто выкинул меня. Серьезно? Я вам клянусь. Типа, ты не казашка, я только типа на казахском разговариваю. Я ничего не стала делать. Я просто отряхнулась, встала, Мгм. терпела. Шучу. И все. Сіз Астраханьда туылғансыз ғой, иә? Я. Мә, көріп тұрсыңдар ма, құрметті достар? Астраханьда туылған бұл кісі. Туылған енді. Бұл кісі таңдаған жоқ қой, мен Қазақстанда туылуым керекпін, қазақша сөйлеуім керекпін деп неғылған жоқ қой енді. Видите, таңдай алмапты. Сол жақта туылған. Орысша ол жақта енді. Астраханьда бәрі орысша шығар почти. Да, но там даже казахский немножко другой, он мягче. У нас диалект сам западный, он жесткий. Жесткий ғой енді. Бабушка приезжает, если с Астрахани, она, допустим, не понимает, о чем мы говорим. Следующая категория у нас ахашки была. Буквально это было 7 марта. Кеше ма? Ну, вот этот месяц, да. Ага. Вот, я покупала цветы маме. Мгм. И с этими цветами, с подарками со всеми, то есть это развоз, начинается он с мамы, подарки ей отвезти, все это. Мгм. Я сажусь, дверь открываю, понимаю, что тариф сегодня будет дорогой, Мгм. поэтому говорю, что очень короткое расстояние, там типа километра 2, 1000 тенге. Ага. Он говорит: садись, хорошо. Я такая: хорошо, ладно. Села, сажусь, он говорит: ну ты же понимаешь, что сегодня типа не 1000 будет, а 1,5. Я говорю: чего? Отырғаннан кейін айтып жатыр. Да. Да вы что? Я такая, я говорю: нет, и пытаюсь выйти, мы еще не тронулись. Он говорит: ладно, не кричи. 1200. Я говорю: да мы же на 1000 договорились. Что такое? Я ему как бы не вашим, не нашим 1100 скинул. 1100? Да. Ё-моё. За это время он спросил у меня абсолютно все. Откуда я, жена, ой, замужем ли я, есть ли у меня дети, с кем я живу, где я живу, где живет моя мама. Вот. И чтобы это закончить, мне пришлось ему вопрос задавать. А что вы любите на обед кушать? А сколько вы весите? Третья история — это у нас виды транспорта. Самая лучшая машина, которая, не в обиду ваша, она замечательная, ваша машина, но самая лучшая машина, которую она забирала, это была зеленая копейка. Как? Зеленая копейка, Копейка? да. Старенькая такая. Она была очень теплая, она была очень уютная. И молодой человек сказал, что на самом деле у меня Бентли как бы есть. Ага. Я просто люблю эту машину, вот, и я для души таксую.
Я говорю, не, машина топ вообще классная. Не, у меня у самой в Кызылорде Жигули семерка. Ага. Семерка, я на ней езжу. А мына машиналарды енді басқа қалаларға келгеннен кейін енді шамалы Ну все равно. разнообразие болсын деп да. Гелендваген деп да бір айдап көрейікші деп сөйтіп айдап жүрміз. Енді Астанада Зикра айдадым, Ага. Ақтауда Камри 75 па 70 па сондай айдадым. Ага. Мынау үшінші қала Гелендвагенмен күтіп алып. Класс. Ну самый топ это ваш Жигули, я уверен. Иә. Жаным сағамын ғой машинаға мен. Да. Пусть она часто ломается. Түсінемін ғой машинаны. Андай қай жері ауырып тұрғанын бәрін түсініп тұрасың да. Сондай. Әйелім ғой. Да. Екінші әйелім ғой мен. Я сразу поняла. Екінші әйелім ғой, короче, ол машина деген. Сондай. Такая же капризная. Капризная болғанда айтпа. Айтпа. Екі жақтан миды ақшаны сора береді. Мы тоже занимаемся рекламой. Реклама ма? Рекламное агентство дейсің да? Мәссаған. А вот здесь появится название нашего рекламного агентства. Айтыңыз қандай? Называется Buzz Media. Buzz Media? Да, мы занимаемся рекламой на радио, в интернете Ага. и еще на экранах по городу. Мынандай ма? Мынандай тұрғандар ма? Экраны по городу, которые LED такие, по городу, LED-экраны, да? да. Здрасте. Здрасте. Қазақша түсінесіз ба негізі? Ну так, чуток. Вы хозяйка, да? Да. Да, у нас в Кызылорде много историй собираем с пассажиров. Интересные истории про таксистов. Там. Интересно. Вот, историю расскажете, я вас до адреса бесплатно отвезу. Нет, давайте лучше заплачу, истории нет. В смысле бесплатно? Ну, я такой таксист. Какой таксист? Бесплатно довезу. Не поняла. Юмор вообще. У нас все хорошо. Дождь. Дождь, да, дождь вижу. Дождь хорошо это. Дороги не сделаны еще. Да, это тоже видел, заметил. Работаете? Где работаете? Да, пока не работаем. Дома, да? Да. Классно. Это хорошо. Я тоже так хочу. Сами женаты, что ли? Я сам женат, да. Дети? 2 детей. Жена не работает. Жена дома, да? Тоже хорошо. Ну, не сильно женат. Чуток так. Там здесь направо, да? Сколько детей? Меня 3. 3? Ой, классно. Сколько девочек, сколько мальчиков? Одни пацаны. Одни пацаны? Құрметті көрермендер, Атырау қаласындағы бүгінгі таксовкамыз аяқталды. Машиналарға рахмет. Мощный машина екен, Гелендваген деген. Енді майды ішеткен, базар жоқ. Бірақ жүзге де өте жақсы екен, достар. Әр қазаққа осында Гелендваген бұйырсын. Аман болыңыздар. Бүгінгі Атыраудағы таксовкамыз осымен бітті. Керемет историялар айтты. Жақсы кісілер екен барлықтары. Орысшасымен орысша сөйлесіп, қазақшасымен қазақша сөйлесіп былай айтқан кезде. Аман болыңыздар, енді бізде келесі Алматы қаласында таксовка. Алматы қаласында кездескенше. ПТК таксопаркқа тіркеліңіздер.